يا من أتيت فزدت حبنا. Thigiraine munini wa Iregi kaunti-ini ya Githumo ni kwa President William Ruto agomithanitie aithiramu kurianira irio cia muthenya riria etikia adini no matirihite mweri wa kwehinga. Guku ni kwa President akenereire makinya maria thirikari yake etacukitie ruhonge-ini rwa urimi, akiuga thio cia arimi riu ni ikengete kumana na umithio uria marona urimi-ini wao. Tea farmers are getting more money, coffee farmers are taking more money. Dairy is up. President ni ateteire ikinya ria thirikari ria gukomborithia iganda ithano cia sukari kuri aigithia kiumbe, akiuga ikinya riri ni rirumurite mashini cia guthia sukari iria ikoretwo ikomete iganda-ini ici kwa miaka mingi na arimi makaguneka na urimi wa igwa. Mkulima akichukua miwa yake baada ya 7 days analipwa pesa yake. Ile walikuwa wanangojea mwaka moja, sasa ni 7 days. Wafanyikazi ambao tulikuwa tunawalipa kama wakulima kama serikali, leo wanalipwa na kampuni zao monthly like all other workers. Kumana na ikinya riri, President oigite Kenya ndiriguraga sukari nja wa bururi, indi Kenya ni irendagiria mabururi mangi sukari. By God's grace, Mungu akitujalia, in the next 2 to 3 years Kenya will be a net exporter of sugar. I am very confident. Hindi oyo President anirire mihango ya kuraihia reri ya SGR kuma Githumo nginya muhaka-ini wa Kenya na Uganda ikarugurio muthenya wa Jumamothi, kuria oigite uraihia wa reri ino ni ukuguna Kenya na njira nene hamwe na mabururi maria marigiceirie. Rais Museveni atakuwa hapa kesho kwa sababu na yeye anasema ikifika Malaba anataka asukume kutoka Malaba iende Kampala na iende mpaka DRC. You cannot go to Singapore when you don't have power. And we are sitting down here with power. How can I leave power to go and look for shareholders? Ruto ongereire gukinya kwa reri ya SGR muciini wa Githumo ni gugukuria mucio na njira nene, kuona tauni ya Githumo yakurire kumana na waki wa reri iria ithiete Uganda. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.